Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o Tala Fou Mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whaalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whātālofo ilo tātou utanuu, tātou mafuta mawheroa i wāle tau walunga o tala mailo tātou utanuu. Wa tau nuu le whontanga le kāpeneta le asurulu le neiva yaso, i le whaamaoni o le whiriwhiria leo nisi o whaululunga o nisi o nanga le malo. E peo na whiriwhiria le whaletua le fionga whono ti tala i tupu li a tefu, e avea mo ofisa sili fau o le mtanga luenga o tiute matupe maua. E tō fia lea alo ta i o lea tunu o lo ia tau aveina, le tō finga sui ofisa sili o lea au nanga tā ua le malo. O sui tūlanga o ia se tasi o tinama ta i o lea tunu una se e fo i le tō finga, le fionga ia matafeo a valisa fautu ali. O tō lua i nei ta i wa tusi au i aile malo e whaururu i aile mtanga luenga o tiute matupe maua. O stasi o tō finga o whaamaoni e le kāpeneta o le whaurulunga leo le ofisa o le komisio ngā luenga le malo po le Public Service Commission le PSRC. O a whiriwhiria i ai, le sunga ia kolone tikeri sa ngalue moni tausanga, i le pūlenga le suawai, ai tō fia nei o lo ngalue le polo kalame o le si o manga a malo au whatasi. O le tofinga ofisa sili mo le ofisa o le komisio ngā luenga le malo, na soro ia ma ave esea i le teimi o le whainga malo sa ia i le valu tausanga utonai. Peitai o le tausanga luafe lua i ina ua se e atu le whainga malo fau na toe whaau fia i lea tūlanga, ono o le sila le malo e tā ua tele mo le au nanga le komisi i te tonu o mtanga luenga le malo. Wa lima ai tofinga o whaurulunga o nanga le malo o whaamaonia le kāpeneta, talu mai le vā yaso na te nei, na whaamaoni ai ofisa sili fau mo le mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva, o le whaurulunga o le ofisa o tausi mawaenga, ma le whaurulunga o le whaalapitonga o Fale po le Housing Corporation. E se furu wha tofinga te whono nisi o komiti whaatonu o whaalapitonga tu ma oti le malo mo whaamaoni le kāpeneta, whapea isu i fau e to fast furu wha, ua pale atu e avea masui o komiti whaatonu o ia whaalapitonga tu ma oti lua sifuru ma le lua. Le au whainga atoa i lātou o whiriwhiria e 5.5. Wa whailoa lau tele mai suafa o sui o whiriwhiria, whapea ma tofinga te whono. I le whaletupe o ati na e po le Development Bank of Samoa, o le sunga ia tama le tā Tai Mang Jensen, o le te whono, a o sui o le komiti o fuimono vaitolo o foia, ma fuimono pef o ne semo. Whalapitonga le malo si tau ele tise, o le fionga ia tole a foa Douglas Grivy o le te whono, ai o le sui o lea komiti o tapuala le toa urupale fuimono. I le pūlenga malai vaalele le Samoa Airport Authority, o le sunga ia le a taua isi koki puni valu o whiriwhiria e vea te whono o le komiti whaatonu, ai o na sui o Tina Ula Saili, ma Claire Leota. I le whaalapitonga o Fale po le Samoa Housing Corporation, o le fionga ia la wano o la Wina Grace o le te whono whiriwhiria, sui o komiti o Violet Robeck Whaasavalu, ma Elizabeth Gentung Peters. I le whalapitonga o le pūlenga o tupe whawao malo po le Samoa International Finance Authority le SIFA, ua whiriwhiria le sui o le komiti whaatonu o ala 5 Malaysia. O le whalapitonga o ele Samoa Land Corporation, o sui o le komiti whaatonu o rua whalealo o tala le lei paunga, ngaru vaos o alo vidiamu sepulona, le fionga leota to ilolo lene leota, manganga eolo sala manase reupena. O le whalapitonga o Whalemeli le Samoa Post Limited, o le sui o le komiti whaatonu o whiriwhiria o Stephen Sekedi. O le whalapitonga o Waa le Samoa Shipping Corporation, o sui o le komiti whaatonu o whiriwhiria o Alice Niumata Leota, Vangana Stephanie Elalo Mitusi, Matuilangi James Partley. I le company Waa le atenu le Samoa Shipping Services, o le fionga ia tui whaasisina John Nicol, o le teitei whono whiriwhiria a o sui o le komiti whaatonu, o Aialu Potea sau i Malae ma Lolo Jiuling, tau la papa le mali atoa pa o Lauiliu, Matia James Mariner. O le whaalapitonga le Estate Tausi po le Samoa Trust Estates Corporation, o le sui o le komiti whaatonu o whiriwhiria, o le fionga le malu Celestina Puleanga Meni Reti. I le pūlenga le suavai, o le fionga peseta a fua a rasi tio o le teitei whono whiriwhiria. O le sui o le komiti whaatonu o whiriwhiria o tangaloa Nadia Meredith Hunt. I le whaalapitonga o tupe teu whaafai ngā luenga po le Unit Trust of Samoa,
O le fionga ia mangele a Fapen ua filifilia e vea ma te fono. A o sui le komiti whaatonu o se ulupe Michelle McDonald tu feao whaatuai pule pule whanolua ma le fionga le malu Patricia Ajong Fruen. O le whaalaputonga in siua le Samoa Life Assurance Corporation o le sui le komiti whaatonu o filifilia o Mateia Tui Whaasili. O le whaalaputonga o le whaaputunga tupe mo le lumana i minui o tangata le Samoa National Provident Fund po le nupi wha o le sunga ia papali i tawita moala ua filifilia nei e vea ma te fono. O sui le komiti whaafoe u filifilia o vai pā Imelda Tawhea Mali Ilui, Elena Ainu U Roberts, Maleota Lalomanu Kosi Latu. Whaalaputonga o taui o whaawalam whaafosei le Accident Compensation Corporation o le fionga ia tu au Pepe Jerry Warwick o filifilia e vea ma te fono. A o sui le komiti whaatonu o le fionga ia asiata Professor Dr. Satu Paitea Viali, Malavea George Hazelman. I le pulenga o whela wa inga ilunga lau le Land Transport Authority, o le fionga lilo maiava Peter Pudivalu o le te fono, a o le sui o le komiti ua filifilia o Telesia Maria Niumata. I le whaalaputonga o whatunga o le National Kidney Foundation of Samoa, o le fionga i le lifo mai a le mamea le malu Dr. Limpo Fiu, ua filifilia e vea ma te fono o le komiti whaatonu, a o na sui o filifilia o maiava Lavea Josefa, o afumasanga Venia Punivalu Ngaruvao. I le pulenga o le tine mu ma whaafalawi whaafusei le Samoa Fire and Emergency Services Authority, o le sunga ia ai ono Meresaini Siosi La Ulu ma fune ai David Oliver Vaai, o sui ia filifilia o le komiti. O le pulenga o whailonga le Samoa Qualifications Authority, o Dr. Maria Tala Itupu Kerslek, o le te fono filifilia, a o sui o le komiti whaatonu, o lea tau vao le feau Ioane Malaki, Fuimono Pemerika Suemai Aleki, Jane Benton Fiti, Matuu Fua Lafaya Lii Hazelman. I le pulenga malai taalo le Samoa Sports Facilities Authority, o le sunga le ia tau le sa komisi Korea o le te fono filifilia, a o sui le komiti whaatonu o Sala Stella Siale Vaya Tangitau, ma Rosemary Agnes e Sarah. Pulenga o tangata ta whao o le sui filifilia o le komiti whaatonu o tupai sa le imoa rapi ma ai. Ma le no fuanga o suenga whaasaya nisi le SROS, po le Scientific Research Organization of Samoa, o le fionga ia sula manaia nu e tolu Montini Ot o le te fono filifilia, a o le sui o le komiti whaatonu o le tofa ia manu le leua Sani La Meta. E te tolu tausanga le umi o sui o komiti whaatonu ma te fono. Wa whamautu neila so se furu valu o le masina fou a perila. E vala awai mau o le tangi tau palota mai le tu malo wha palota o vai maunga tolu. Na whailoa lea tūlanga i le umato e vala au le mata upu le stofi o le vaya sonei e whamautu wai tāpena nga uma. A o le isu e ina mau o tua inga o ngai o inga whaatosina soli tū la fono. Mai le sui tau vā le sunga sa mau le atinga ngai ono soli tamali i timani sa mau. Whaasanga le sui whaipule filifilia le fionga lau timu ia wele se ai. Le aso sfurvalu foi o aperila, e su e ai mau lau timu ia lango ai na morianga o whaatosina soli tū la fono. I le tu inatu le o tupete i se lau tālai ni ngai o inga selua, whaasanga le tō whāleala i le pule rimoni ai afi, o le sui whaipule o le vāanga i puipui ai a te taua tangata, ma se tasi o tamali ina se e le tofi whaipule o le pāle mene le fionga fui maono a te whale teo. I le wāla aunga o le mita umpu le stofi, na te talo ai le lo ia mo le tutangi i le whaamsinonga mo sana whaatō whaala inga, i le vāenga o tua inga mai le tu o lo whaasanga i le tangi tau palota, o lo whaasino le tō whaaleala i le pule rimoni, pe a whai e whaamaonia morianga o tua iai, ina ia le lipo ti atu lea i le pāle mene tusa o anga masani o mata upu whaapenei, pe a whaamaonia ni morianga o se sui tau vai se palota. O le whinaunga le neia le lo ia le tutangi le fionga fui maono sefo ainu u, e manino le tūla fono o le o lo tua ia e le o se tangata palota o vai maunga tonu. Ai wana o se sui mo le sui tau vā o lo tangi po o se agent. Pei tai o lo te ena le lo ia lau timu ia le whinaunga, ma ua whaatonu ina ia le whaamsinonga le te tauna tu inatu o se tālo sanga aloa ia le tutangi, e whaamatala talau ili ili atuai le whinaunga, ma ia avatu fo i se whinaunga tusi aloa ia le tu o lo anga iei mōlianga, e whaamatala atuai vaenga o le tūla fono e mafuai o na te ena le mau. Wa whaatonu ina fo ilo ia i tu e lua, ina ia tu watu mani tālo sanga e winga i le whaalinga le lo ia le tutangi,
E whaapea iai ala tu mōri mau o whaalave iai le pūlenga matai o le nu o mangiangi. O le isi vaenga na whaailoa i le lo ia le tutangi, o se awa noa e mawhai ai, o na whai mai whafui a wala o viso o ta inga whaatekonolosi, le mōri mau o le ala i le pule rimoni e afi, o no le teimi o le a whaatino ai le whaamsinonga, o lo malanga o ia i whafo. O lo te malosi le lo ia lauti muia wele se va ai lea tāro sanga, ai o le ailo ilo fo i le whaamsinonga ma au maisa na whaai unga, pe talia le tālo sanga le nei pe te ena. Le amatanga lao le vainga sa fau, e toi vala waile mata upu mo le sala upule ina o ia vainga, pa wha mautu se fina ngalo le wha amsinonga, au le vala au mori mau le aso se furu valu o le masina fau. O le fionga le wha amsino sinia, ia vui Clarence Nelson, wha pe le fionga le wha amsinonga siri, le sunga ia le a taua le sa Darryl Clark, o le ase le suesueina o le atangi tau palota. O se ali fai pi sinisi o se tangata anu o New Zealand, o se furu tau sanga o wha mautu i lo tātu utinu. O lo taoto nei le wha amsinonga sana tangi o se su. Wha sanga i le wha tauina ese o lana masini ua pato, po o se excavator e au noa masona malienga. Ma ua ia tua i aise ali ilo ia lo umia le tofi faipule o le pāle mene, le afionga atuala te vanga i o sefo poni fasio i lea ngā yoinga, ai o lo te e malosi i ai lea tamali. E le isueina le mata upule nei, ono leo tati atu nei le whaamsinonga se tālo sanga le lo i atuala. Ina ia tutongi mua e lea li i New Zealand o Alan Belger, le vai ngā tupe se fulu lima afe tā la, ina ia whaamautu wai a whaapea whaia ina lana tangi, na te ngawhatia o na tutongi tau o le whaamsinonga mole i tū o lo ia tua ia. I tau urumanga o le suesueina o le tālo sanga le nei na whaelo ai le lo ia le fionga fui maono Sarona Poni Fasio. E metua le aini mau o mawhai e lea li i whaipi sinisi o na ia tu inatu, e wha mautu wai o lo iai ni ana te unga tupe. E le ai fo ini mau wa ia wha ilo atu ai ni ana aseta po mea totino, e o lava ila na masini ua pato o lo ia tua i ai le fionga i atuala, e leo iloa po o fea o iai, e wha pena fo ini ana ta vale se wha, e leo iloa po le ale le lei ato toa o iai, ai pe fia fo i se tau e mawhai iai o na wha tau e se atu. O Belcher o silia aso e nofo ai lo tātu o tinu upo o se overstayer, e peo na tu ina atu e li tu tālo sanga ni wha maunga o lo na tu si folau, wa wha li ai wa umale au ngā po wa expire. O lo te ena le li whai pi sinisi ala ila na loia le tālo sanga, e wha vai ila na whinaunga wa se furu tau sanga o au mau ilo tātu o tinu. O le aso se furu wha le masi na fau, e toi whafonga ina ila ma tā upule nei, mai te tau na au mai ai ma se wha ai unga o le tālo sanga. Wa whiriwhiria le pūlenga o le company Vaalele Australia le Qantas se tasi o tama whanau a Samoa ua lewa tausanga o ngalue mo le Polynesia, ma le Air New Zealand, e na te pūlea ngā lue ngā umata uta ma pasese le company le malai Vaalele whaavau malo i whaleono. O le sunga papali i Francis fe pūlea aina whiriwhiria i lea tūlanga o lo ngalue o i New Zealand, i se company e avea iuta ma wha moli i isi e tano. I se talanoanga ma le sunga ia pali ina ia whaelo aini suinga yaso o malanga le Qantas, ia na malanga e lua i le vā yaso, le ua amante le vā yaso nei o asa whareile ma society taun uai lo tātu wa tano. Ma o aso fo ia e malanga e se ai mo lana malanga i Sydney whapea ma Brisbane. O suinga nei e peo na whaelo mai le li pule o ngā luenga le Qantas i le malai Vaalele whaavau malo i whaleolo, o le awha a wau se i au lia le masino o ketopa, o le toi iai leo se isi swinga. Ma le ai lo ai fo i le nā teimi pe toi wha popo nisi malanga i le vā yaso. O lo iei fuafuanga le company Vaalele te tala sono ofisa tūtotonu le taulanga i pia, i se teimi e tāla whenga iai e pe o isi fo i company Vaalele o le Fiji Airways. O se tūlanga i pe ona whaelo mai le li pule, o le a whaingo fi ai mo tangata malanga i alato tāpenanga, mo ni whainga malanga i atunu i whafo. Manuia le whaingo le vā yaso tātou wheroa ai soifua.